Oh yes, fresh sana cyane kabisa. Nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ukomeje kumera neza kabisa. Nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane. Ibintu ari neza. Nakubwira ngo uyu munsi niba utameze neza no kwihangana cyane, ntabwo twese tugomba kumera neza. Ntabwo twese tugomba kumera neza, gusa uyu munsi yo byagenze neza, jya umenya yuko hari abandi bameze nabi. Birashoboka yuko uno munsi wawe umeze neza, gusa nanone birashoboka yuko waba utameze neza. Niyo mpamvu burya muri ubu buzima ibintu byose tuba tugomba kubyakira cyane, yuko navuga ngo tuba tugomba no gukora cyane kugira ngo uyu munsi niba wagize amahirwe ibintu bigacamo bizakomeze no gucamo. Nakubwira ngo rero niba ari rwari ukigera hano kuri Simba Only TV, kora subscribe kugira ngo uzajye urushaho kugenda wibonera inkuru zacu zigezweho cyangwa se amakuru y'imyidagaduro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Nakubwira ko tukugezaho amakuru agiye atandukanye, haba siporo, showbiz, politike, ibintu byinshi tugenda tubikugezaho gatanu kuri gatanu. Nakubwira ngo rero nongeye kuguhereza ikaze waba uri hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Nongeye kubakira hano kabisa, waba uri hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda kabisa. Nongeye kukwakira hano kuri Simba Only TV, ubwira ngo kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kugenda twibanira mu makuru agezweho cyangwa se mu bintu biri gutrendinga cyane. Ushobora kwibaza rero ngo none hanguza niki? None aha rero ngira ngo murabizi yuko Prince Kid cyangwa se ndetse n'uwo bita Iradukunda Elissa wabaye Miss Rwanda 2017, ngira ngo uno munsi mwari mubizi ko aribwo habaye umuhango wo gusaba ndetse no gukwa uyu Iradukunda Elissa wabaye Miss Rwanda 2017. Ngira ngo murabizi ni ibintu byinshi byagiye biba, gusa nanjye niyo mpamvu mba naje ahangaha kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru abarimo aragenda avugwa cyangwa se imwe mu bintu birimo biragenda bivugwa cyane, ko twebwe tuba turi updated, tuba tugezaho ibintu bigezweho kabisa gatanu kuri gatanu. Reka nze rero dutangire n'aya makuru yacu nkuko nari mbikubwiye hejuru. Oh yes, fresh sana cyane kabisa. Nongeye rero nyemera rero nongere nguhereze ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere yuko ukomeje kumera neza, ibintu bimeze neza kabisa. Kuri rero kuri uyu munsi wo kwa kane nibwo habaga umuhango wo gusaba ndetse no gukwa Iradukunda Elissa wabaye Miss Rwanda 2017. Rero uno munsi rero wakibaza nkunguza niki, nje kukubwira tumwe mu dushya twabaye muri uyu muhango wo gusaba no gukwa Iradukunda Elissa. Ngira ngo nkuko uri no kugenda ubibona ku video twagiye dutambuka cyangwa se uri bugende ubona ndetse n'amafoto ari bugende akugeraho neza gatanu kuri gatanu kabisa. Ubwo nyine ari nako mbahereza ikaze kabisa, ari nako mbahereza ikaze hano mu kiganiro babwira yuko twebwe twagezaho ibintu bigezweho. Rero ushobora ko wibaza ngo ubu bukwe bwa Iradukunda Elissa n'ubukwe bwari burimo ibyamamare byinshi, ushobora kwibaza ngo ese bimwe mu byamamare byitabiriye ubu bukwe ni ibi? N'ubukwe navuga yuko Prince Kid, ngira ngo murabizi ko yagiye avugwaho ibintu byinshi, yaramaze igihe kinini afunzwe ashinjwa kuhohotera bamwe mu bakobwa bitabira irushanwa ry'ubwiza rizwi nka Miss Rwanda hano mu Rwanda. Navuga yuko ryanahagaritswe kubera uyu mugabo, cyane yuko byavugwaga yuko uyu mugabo rwose ahohotera bamwe mu bakobwa bitabira iri rushanwa. Rero uyu mugabo nyine ngira ngo mwagiye mubona yuko Iradukunda Elissa yagerageje kugenda yerekana ibimenyetso bigaragaza yuko uyu mugabo arengana. Ngira ngo iyi saga ikinazamuka murabyibuka yuko bita Iradukunda Elissa kabisa, uyu mukobwa yise atabwa muri yombi nyuma yuko bigaragaye yuko yatanze ibimenyetso mimbano bigaragaza yuko uyu Prince Kid arengana.
ngira ngo muranabyibuka yuko kabisa, ndabyibuka neza uyu mama wa Elissa Iradukunda kabisa, ndabyibuka yaganiriye n'ikinyamakuru kimwe hano mu Rwanda, ararira aratakamba aravuga ati umukobwa wanjye, aravuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika madamu Jeannette Kagame, ati ndagusaba kugira ngo umfashe umukobwa wanjye ararengana kabisa afungurwe. ngira ngo murabizi ni ibintu byinshi byagiye bivugwa kabisa ku rukundo rw'uyu nguyu Iradukunda Elissa ndetse n'uwo bita Prince Kid. ngira ngo rero uwo bita Prince Kid, ngira ngo murabizi yuko yari amaze rero igihe afunzwe, ariko kuri ubu ngubu aho afunguriwe, ngira ngo umuhango wo gukwa ndetse no gusaba uyu mukobwa bita Iradukunda Elissa wari utegerejwe kuri uyu wa kane kabisa, tariki 31 z'uku kwezi kwa munani. So rero navuga ngo ni umuhango wabaye kandi ni ibintu byari byiza kabisa, ni ibintu byari fresh. nakubwira ngo kabisa ku bantu ngira ngo batahageze, murabona ko turi kugenda tubashyiriraho amafoto uko byari bimeze, amavideo uko byari bimeze. Nubuko navuga ngo bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi, ngira ngo nagerageza kugenda nkubwira bimwe mu byamamare byitabiriye buno bukwe ndetse uno muhango wo gukwa no gusaba Iradukunda Liliane. ngira ngo Prince Kid yari yambariye no bita Mushyoma Joseph. uyu ngira ngo Mushyoma Joseph muramuzi yuko ari we utegura East African Promotion, ngira ngo East African Promoter. ngira ngo murabizi yuko no muri Miss Rwanda uyu Mushyoma Jose ni umwe mu bantu navuga ngo bakoranye na Prince Kid cyane muri aya marushanwa y'ubwiza. navuga yuko Mushyoma Jose ni umwe mu bantu bakoranaga na Prince Kid cyane muri Miss Rwanda. So nta kindi rero gihari, nuko uyu mugabo rero nyine niwe wari wambariye Prince Kid ndetse n'uwo bita, ngira ngo muramuzi, Keti Bashabe. ngira ngo uyu Keti Bashabe rero nawe ni umwe mu bantu bari bagiriwe amahirwe yo kuba yakitabira ubukwe bwa Mushyoma Jose, ndetse aza no kuba rwose anambarira ibi birori. So navuga ngo rero ni ibintu byari fresh sana cyane, ni ibintu navuga ngo byari fresh, wabonaga ko bisa neza. navuga ngo kabisa ahangaha Prince Kid ndetse na Iradukunda Elissa bacimaka. ushobora rero kwita wibaza ngo ese ibindi byamamare byari byitabiriye ubu bukwe cyangwa se uyu muhango wo gusaba no gukwa, ni ibihe byamamare bindi byari byitabiriye uyu muhango? ngira ngo uwo bita Miss Iradukunda Liliane ndetse n'uwo bita ni mwiza Megan, aba bose bari bari muri uyu muhango wo gusaba no gukwa uwo bita Iradukunda Elissa. navuga ngo bamwe mu ba Miss kabisa ubona bamuhagarariye, navuga ngo kabisa kubona Miss Nishimwe Megan nawe yari umwe mu bamushyigikiye Liliane. navuga ngo kabisa Liliane na Megan ni imwe, navuga yuko ni abakobwa b'inshuti cyane, ubona yuko ari abakobwa baba hafi cyane Iradukunda Elissa. rero aba nabo ni bamwe mu byamamare byari byitabiriye rero uno muhango wo gusaba no gukwa uwo bita Iradukunda Elissa. si ibyo ngicyo gusa, abandi bantu nakubwira nahoze mbona n'uwo bita Philipita, nawe ni umunyamakuru ukora ku Isibo, nawe nabonye yari ari mu bitabiriye uyu muhango ndetse n'ibintu byinshi. uwo bita Keti Bashabe namukubwiye yuko yari ari mu bambariye kabisa uno mugabo, n'ibintu byinshi. Rutayisire Eric, abo ni bamwe mu bantu navuga ngo bakomeye cyane hano mu Rwanda. Maria Yohana ni umwe mu bantu bakomeye hano mu Rwanda, nawe yari yitabiriye uno muhango. ndetse nahoze mbona kabisa Masamba avuga ati natunguwe, avuga ati kabisa natashye ubukwe bwinshi ndetse nagerageje no gusohora abageni benshi, atariko ubu nibwo uyu niwo muhango wa mbere ngiyemo nkabona umugabo arira. ayo ni amagambo kabisa ya Masamba. ngira ngo uyu muramuzi ko ari umwe mu bahanzi bakomeye hano mu gihugu cyacu, waririmbye indirimbo za gakondo, kandi ntekereza ko n'ubu ngubu akiririmba indirimbo za gakondo. rero uyu mugabo yatangaje ati n'ubwa mbere kabisa nagiye nsohora abageni benshi, natashye ubukwe bwinshi, nagize inshingano nyinshi mu bukwe, gusa n'ubwa mbere kabisa, n'ubwa mbere mbonye umugabo urira mu bukwe, cyangwa se n'ubwa mbere ngiye gusohora abageni nkabona kabisa umugabo arira. navuga ngo rero ni ibintu byiza kabisa, ni ibintu byiza, navuga ngo byari biryoheye ijisho. ubona ko ari ubukwe bwari burimo amafaranga kabisa, navuga ngo kandi ni n'ubukwe bwagaragaye muri Lieutenant Colonel, uyu nguyu akaba ari umuvugizi wungirije wa RDF. uyu nawe rero yari ari mu bitabiriye uyu muhango kabisa wo gusaba no gukwa kwa Prince Kid. navuga ngo Prince Kid yakoze igikorwa cyiza. uyu rero Prince Kid ushaka kuba wibaza ngo ese uyu Iradukunda Elissa yamukoye inka zingana gute, cyangwa se yamukoye inka zimeze gute? rero uyu Prince Kid akaba yakoye inka kabisa y'ishashi, akaba yayikoye uwo bita Iradukunda Elissa, akaba yamukoye inka eshatu.
yamukoye inka 3 urumva yuko kabisa ari umwe mu bakobwa yahaye agaciro cyangwa se yahaye valeri iri hejuru cyane. Nakubwira ngo rero wewe wadukurikiranaga hano kuri Simba Only TV, kora subscribe kugira ngo uzagire usho kugenda ubonera amakuru agiye atandukanye, amakuru y'ibyamamare cyane ko nkubwira yuko ahangaha ari iwabo wa buri kimwe cyose. Tukugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Nakubwira ngo niba bitameze neza warungurikiranye hano kuri Simba Only TV, birashoboka yuko ushobora gusenga Imana bikamera neza, birashoboka yuko uno munsi bishobora kumera neza. Ntabwo twese tuba tugomba kumera neza. Uyu munsi iyo bitameze neza, birashoboka yuko ejo wamera neza. Ikindi nakubwira nsoza, nakubwira ngo uyu munsi niba wagize amahirwe bigacamo, hari abandi bitaciyemo, birashoboka yuko ushobora kureba umuntu bitaciyemo ukaba wagira ikintu umufasha. Ikindi nakubwira ngo uyu munsi biba bigusaba gukora cyane, ntago amahirwe azazanga gusange wicaye. Uyu munsi biba bigusaba gukora cyane, bikagusaba gukora ukoresheje imbaraga kandi ugakora utikoresha cyane, yuko muri ubu buzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi wabayeho neza, uyu munsi byagenze neza, wagiriwe amahirwe yuko byagenze neza, ariko nakubwira ngo hari abandi bitameze neza. Nakubwira ngo rero komeza gukurikirana ibikorwa bya Simba Online TV, winjira mu muryango mugari wacu, udutera inkunga kabisa, ukora subscribe cyane yuko wananyura ku mbuga nkoranyambaga zanjye, amazina yanjye n'ubundi banyita Simba Online, aba kuri Instagram, Twitter, TikTok, imbuga zose, Facebook, wanyarukiro kabisa ukamereza igitekerezo cyawe cyane yuko ibitekerezo byanyu ari ingenzi kandi tubiheza agaciro cyane. Ushobora kumpamagara cyangwa ukanyandikira kuri WhatsApp kuri iyo nimero tuba twatanze hasi. Waba ufite igitekerezo, inkuru idasanzwe cyangwa se imana idasanzwe, wumva hari icyo twagufasha, nabwo wanyura kuri iyo nimero. Nongere rero kugushimira kandi iby'agaciro gakomeye cyane, urusheho kugira umunsi mwiza. Ciao.